Sen hayang nanaon. Yang balik kayak mah. Ganterkeun. Bung. Beneran. Ganterkeun mah. Moal iya nggak bisa sorangan. Saya balik ke lah. Ih, aing. Apakah amat sih? Aing ngomong ke juga yang mahal diantar tali. Menyaing balik sorangan mana jauh gitu. Aduh iya, kamana bebek aing. Di kemari tengah baran ke aing. Ih, aing pugu ke ngambek. Aing mah aing ngabujuk aing. Ya udah nelpon kieu. Ih, ngechat henteu. Nya aing kudu ngechat ti heula. Bung amat. Hei, kunaon neng ngalamun bae. Entah kunaon Dedi. Pan atuh ge eta mun ditekuk kitu bener kos ujung meja. Deulena keur naon pugu keur galau. Pokoknya mau ulah dipikiran lah soal si Gilang mah. Eta mah pasrahkeun pe ka Dedi. Dedi nyaho lah si Gilang mah budak bager, eta mah tenang bae. Percayalah ka Dedi lah. Terus teh ngalem-ngalem si Gilang. Lain masalah Dedi ngalam-ngalam si Gilang. Emang si Gilang teh emang jalemana budak bager. Bager di mana Dedi? Lamun main bager mah pasti ka dieu. Geus lah udah dipikiran lah. Oke, pokoknya mah tama urusan Dedi tah mah geus Dedi rek ka kebon heula ieu. Geus lilat rek ka kebon. Oh geus ka ditu. Ngadenya Dedi. Heeh. Soalnya ieu lila naon ieu. Mau diangkat sih kok anjing coba aja ngambek. Coba mana nelpon aing deui teu. Aing mah ngaos sih perjuanganna kos kumaha. Is tuh kan eueuh. Ih. Hanya nelpon sekali doang. Mana sih ieu? Eueuh nelpon deui. Ih. Aing bong nelpon mah datang ke ka dieu. Minta maaf, ngebujuk aing supaya ngambek baik. Iya mah nelpon eueuh, ngechat eueuh, aing mah eueuh, biasa lagi ka dieu. Dasar laki jubag. Cut kemari parah amatnya. Gila iya aing bapak disimpan. Ih, emang parah nih bau nage. Parah cut demi be. Aduh kacau we. Coba teh kanan mah. Ini teh bapak apa salah sih senyawa ini bapak apa? Naon aku sama bapak na. Iya nama. Mungkin aing kenapa aing? Kenapa aing beunah nama. Atuh aing sembor bae di. Pokon mah melebihi batas bau nage. Aing jigong teh melebihi teh mah gila. Terasikat gigi mah 4 bulan. Gila. Panas benernya. Sama. Tapi kok anaknya geusnya. Pan mah kurang patut. Ayo Bang. Atau mungkin badan memperbaiki keturunan tadi nah. Ayo, mana? Antar kenang di mana itu? Aing mah siap bae, aing mah aing kasih mah dukung tenang bae. Mau mah didukung bae. Guys, kamu coba lagi. Tenang bae. Ini tang di Arab masih lo pakai kan? Baduk, tenang bae. Mantep lah. Berarti bisa dah. Ya jangan tinggi itu mah lagi. Aku pakai duit mah. Benar tuh Cut. Kita angkat Cut. Udah angkat mah berjuang. Ngomong jang saya modal di jalan. Semucut. Mana tanya? Jadi awal ya, kaki bang. Nangitkeun bae. Ini teh ka mana? Saya ka dia. Berarti
kita bapaknya keluar, berarti itu serangan baik. Kesempatannya. Ayo sudah, mumpung iya benar-benar. Ayo dan. Awas iya, cicing sih. Ih, bener. Mantap benernya. Untung bapaknya kali itu. Bener. Tapi gelis itu bener deh. Jangan air tadi. Jangan air. Aing gecan beunang hayang hayu bae. Aing heula. Baik siapa? Atuh. Aing heula ke. Saingan. Oh, saingan bejeng aing. Ih, teh gila-gila tadi ya. Coba terus. Ciluk. Bah, Aya meureun saeutik mah. bener tapi mantap itu. Aing dah, Gila, bener gila, lima kita asing pilih. lah. Kerga ala kas nama tuh. Gila banget lagi. Coba asing lain ter nampak ini. Ih, itu dek cicing ya. Aduh mama, ada jilbab yang warna coklat. Bikin aku terpana. Ih, naon sih itu lelaki? Yang aku garaneng, pigeuleun bae. Ih, najis aing mah Cak. Harus gila kayak. Bener gelis yang bener. Kerga ala kas mau kerga tuh jeuleuh ka jeuleuh banget lagi pas itu. Gelis pokoknya masih Tapi saingan. tapi Tapi saingan dalam. Dukung lah, kayak gitu benang kuaing karak ku sia gitu. Aing mah yakin boleh yakin ke siapa. Sidekeun mah. Pendemondaran ku sia. Sok lagi bae. Aing geus cut. Sabarkeun we no. Ayo geuraan ge. Oh, betul. Hai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Naon sih ke dalam ieu? Assalamualaikum. Biasa be, Neng. Pohara ya. Penting dijawab ya. Assalamualaikum orang Islam lain. Tiungan. Ih. Assalamualaikum. Salam, nek naon ka dieu? Cinta yang kenalan deh. Naon? Nek naon? Cinta itu diuk be. Ih. Kenalan lagi. Masa Allah. Kenalan deh. Neng, gelis-gelis Judas sih di rumah. Icang dari Tenanya. Kenalan Icut. Masa Allah, Neng, gelis-gelis. Ampun, Neng, mah nih Judas gitu ya. Woi, siap kena naon di dinya, di nuka bogo aing. sana sia ngomong ke buku aing mah be. Maaf sia. Cecen pernah cekek volume 4 tuh aing. Ayang geurah ih bantuan. Tadi digangguan bae. Bisa bener. Baik, tadi tuh gue tuh. Ayang. Naon sih sia jelas ih sana sia. Kabokona. Kamu gona. Oh. Bohong bae, bohong cut. Tarik kamu. Iya dong, terus sekarang itu masa Allah coba Udah usir, duluan udah baik. usir. Awas, as. Sok, Naon sih sia cicing lu. Si sai. Kabokona itu. Kamu gona. Tar kamu Bener, kamu bagus gona. ya. Oh, emang kamu aing. Tuh. Tar kamu mau bagus ya lah. Sia doan bae jomblo. Kerunyang baik. Baik. Itu sampai sudah balik Oh, balik. Ka bogo ho. Pan sia terlunjak aing. Kenalan sia. Hei. Bogo. Cut. Asyik di Udah enggak tahu udah bae. Hei. Waduh. Kosta. Naon Neng dia ribut-ribut. Eta tadi ngagangguan neng bae. Ngagangguan Ngagangguan apa, bae Tina? Dedi. Nyolek-nyolek. Budi, emang belum beneng dicolek-colek. Pangor tama Naon anu bangor? gangguan bae. Wih, tuh kan, Neng Cik Dedi ge. Pemuda-pemuda anu lain mah teu bisa dipercaya. Gilang mah anu terbaik tuh Cik Dedi ge. Oh, Dedi bawel. Bae dijagaan gitu. Ngomong jojong bayinya. Jadi balik ke kebon ini bebersih heula ka Pacul dapur. mana pacul? Pacul mah di kebon, parabat mah. Ayolah, jojong bayinya. Siap. Nah, trik cicing. Yang Kenalan ya. nunjang solongan aing. Kenalan awan kan jadi kabogo mau kudu kitu kudu saling tolongan, saling melengkapkan. Kita lagi kamari hampura ya, tinggalkan neng emosi kesel itu ditinggalkan. Nanti terek muhur. Maafnya, Oh, dimaafin teh. atuh dimaafkeun lah. Lain mah di kamari-kamari ka Ima. Karena apa ya sibuk kayak biasa bisnis.
ilmu lainnya jalan-jalan. Kemana? Jalan-jalan bae mulingan dunia. Bung lah. Ke dibawa ke sawah deui, ka kebun, cai. Ini ngambek deh gitu. Holah. Kamu sih cicing di mah. Atuh gendut di bae. Di mah besi ngadinya kayak mulai tadi deh telepon bae. Oh, berarti orang baikannya. Baik kan. Sadar lagi. Kasalamat lu ternyata nih.